Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho go musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwe trase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mambengia yeli tukariga ria Jumatano ya wiki ya kabiri gucho mwario asumutinyo yiga ogatano okigima chitariki 24 yamo kirongo kwaligania ase mirobiri ya Getembe TV emambi ya bono hanene muno ase murobiri bwetwane. Karibu sana rinde tunyare gusanga na boigo nyare gukumanya ayo agenderete ase chinsemo okurase orogongoro gusi na boigo korwa ase ense yeto ya Kenya na nekirongo rigereria mangana asiasaro na agendete kubita nse kigima na boigo egati yebinto binde ebingi ebyo bigendete kubwaterania abarai abanene unabono kero kukumanya unabono moseneta omochore kurwa ase county ya Kisii moseneta Gloria Oroba ono kironga nyalete kurusi wa bose kurwa gotigwa mageka gotigwa nse kurase ekiama ekeri kia UDA bononga ande kurokana ngase amatukale bose bono tabwati emeremo bose tagochikogendera kuba omo senator enegati abarai abande abange bali banyorere chinga kichinkongu ane muno ekiombe ekeria ni obokurume kia EACC ase ya Kenya ke yoje enatembea na boigo negati ayanda mange ayo agenda tuko bawatirani abarai bagisiasa asensi yake. Karibu sana irinde tunyare gosanga na boigo engore nene hochase bonsi bali basiretia abamo abo chinga kichiga cha abono mambe chinga kichobukendu obonene boigo bali mevereta libya tokubasagira narabu banyare gutwara obotoero na boigo okobwena kwa bwango nsengoro ko Matilda baiwa kero tokobwatirana anere Barnabas Ondari kuro ase studio ya Kavere na voigo ere Jasper emambi yabona. Karibu sana hirinde tunyare usanga ase nchera ere engikirano kigima na nekirongo chaka ngochaka kwase county yiga ya Kisii ekirobono rituko rigoro marieta ya bari barachikotenera bose barachikora ekiombe kiregia Public Service Board kuro ase serikali ya county ya Kisii bona marieta abo anyalete ko somwa bose ko tigwa na aba MCA ase county assembly na una umuseketo Daniel Ontiri agotwariganeria nekiro obanyalete koboriwa hosenga chinga kechiga nacho banyale koboriwa kiro bagoswa avisi banyale gukorera abamenyi be county ya Kisii emirimo asenchira ere engikirano kigima.
Nase County Assembly ya Kisii ase litukulia lero aba MCA kurwa se County ya Kisii baikaranza ase gikaro gyo kuligereria na gweta Marieta Haron Mausa na Alfred Moreka Nyagoka abo bachorwa ngoiga ase Haron Mausa achorwa kubo munyakirego Public Service Board na Alfred Moreka achorwa kubo muliki ase abisi yo. They are going to report the same to our people so that they can visit those facilities to get that important services. Ukwana nabalikia mangana isiko ya magachayo nigo aba MCA baiga bago kiregetambo kirekiga na gotebuna nigo bagekora senchira yo bone no bwasyoku nabara ya baiga banya bonombo bwateri baga lyogo chikora bamenyi be county ya Kisii na goikirania chira cyo mugavana we county yo Moske Simbarati. Wamepitishwa na bunge na kila mtu aliye katika bunge, hakuna mtu alipinga, ripoti imepita vile gavana alivyoileta. Tunashukuru sana. Kwa hivyo tunawaomba wafanyie watu kazi, tumewapitisha bila kuhitaji pesa yoyote kutoka kwao. Na tunawaomba vile wanaenda kufanya kazi, kuna hao madaktari wanaajiliwa. Tumeweka onyo kuwa tusisikie kuna mwananchi yeyote ameomba pesa ili ajiliwe. Ikelekega boigo nigo kiabwate obuyo bonge asabasae kubwatekana ni miaka ya Alfred Moreka nechinga kicho abare ya baiga bono baboria mugavana we county ya Kisii na ba MCA kwene kibona bairwe chinga kichinyororo cyo gukorera bamenyi be county ya Kisii meremo. Na kile kilichotufurahisha sana ni kuwa one of them ni youth ambaye atakuwa secretary to the board. Na mmoja ni mwenye ako seasoned and experienced in civil service. Kwa hivyo tumewapa watu wa Kisii County wale watu ambao wamestahili kimasomo na pia kwa interests zao. Huyo ambaye ni youth amekuwa akifanya acting in acting capacity. Kwa hivyo hatujawapa mtu ambaye ni mgeni katika hiyo kazi. Kile ambao tungewasihi wakazi wa Kisii County, mjue vile ilivyosema hakuna mambo ya kupeana hongo tukitafuta kazi. Sio kazi tu ya madaktari tu ambayo iko hapa mbele, bado kuna kazi ya kuajiri walimu ambao wataenda kuwafunza kule kwa polytechnics. So we want him because they have security of tenure to give them space for them to operate. And from the word go, we need to have staff audit to discover how many staff we have, particularly in the technical areas, agriculture. bali no kugania ao na boigo bari no konyora agwense nigo bono abamenyi be wode ya Bugusero eyo gutuka ime eyichinsemo chiria cha marani bagendete kwenyora chinsemo cha bonjari bagendete kwenyorera ebi bande asugutakanira inse yoburai wa Felix Atisa nekero bono banyarire kwireneria ambuya muno hanene muno chinga kichiga kere abugima bore obokongu na boigo nekero bakuburi na abange babo nigo babere bakobogerera okubwata ebibande ikiagira nigo omuroberi oyo konyora okoraba oyo bwirigori ikigimo musaketo anko dipona sanya norobotioro asinchira ekobwatia abamenyi ba Nyamondo yugutuka imeye wodi ya Bugusero niko besokia asobonge lyo kwenyorera obokoreri bwokubwata ebibande batari wakanira kende anene ase abagotu abari no barema nabigo abari no konyora wainse Marieta Nkuru Bernard Siro kuruga iga Nyamondo ase sema ya Bugusero tugwa karita ni ngambi ya mono ase como mugambi uyorete function ya soko cha hotel tambiso byabosa go tugwa ngambi ya mono on behalf ya bagaka ni gona cha hotel ngambi ya mono ase nare twinyoroka ya nega iga ya bwatri pan kinko semia bagaka bande kanga tebya bana baicho bwate bipande ikiagere kigorie kibono geke kuikagete nina kero kibwate document ye ko kwegepande omuroberi yoiga obereko gusirwa chinsemo ao imeye bunge ya Kitutu Chache South na Dr. Felix Atisa niga bamenyi benseme yebono baerera gati ya makongu babeire bagwetera kubwatekana anene no buremerwa banene burase chinka watu tembea maybe unaenda hata Msocho kuchukua ID maybe unatumwa enda Nyanchu ukienda Nyanchu unatumwa rudi Nyakwe ukienda Nyakwe tena unatumwa rudi
rudi Bugesero. Wakangambia mono ikiagera change tuganeti niringa ubumayane batokonyire kare twarenga kugenda se atambe lakini bona ikabyecha gesieri asaba gaka abangina bari batari kwenyare birema abasae boigo tibatigiri magega abo boigo baba bakogokera egetambukiro ekeiga anene asebate banga nenchira yamo yogutwara chinguru asamatuka mambia. My name is Lana Kenito, a student from Saladin Service Onisha. I would like to thank Felix Atisa for taking identification cards that tusaidia hapo mbele. We want to change our country. Ogotatware kebande buno Kenya nigo bono kwarinira bange libagaligia lio konyora obokoreri kurwa asichabizi cha serikali. Ndio ukienda hospitali unaitishwa tukate sha. Tumeshukuru sana kwa yeye, ametusaidia sana. Hogo segetango cha sabanto bonsi kwebwatia ebibande lio banyare kwegerera anena sokonyora amagenderero nonyena samatukale buzio. Lakini kwa tambulisho kiao watu bona njubwa te kadi okana no bolemu wako na bali bitambulise biga siguzi bigo cha kwa mutinyo mosebere tato kwa nyere tambulisho namangana maya nandi kero keridi kintwanya kora mubungu ndo koleta ngane mni kuripoteri ketaseni kia ubwanchete kia ketembe kurwega ase skuru yoboroso ya Nyamondo yogotoka imeye ward ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South literia nigonkoro kwa Dipon Asanya Moncho muligereria homo oroberi uyo korwa Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii na gusuka busio ni gobono igati ya basae baekegori gia Genzi korwa ase ward ya Bukira igotoka imeye bunge ya North Mugrango county ya Nyamira bono litukuri goro banyarete gukora ukurubekana na ekiria bagoteba buna nigo banyarere ko baba gutigwa magega ke magendero anene muno e ward yo ya Bukira ngaya berike gutigara magega kegima ase chinga kechiga nigo bono banyarete gukora ukurubekana goika ase amagacho ichia visi chomo MCA obo ase rieta muske Joel Ombongi na boigo nekero ba momochiri aso gotesokia na boigo kubaikirane gusigwikirania chira chiria betega kubariera chingaki arenge guso ase avisi musaketo Paul Kapokara atomanye asinchira ikobwatia ne mambia yelitukeri gali rero imeyekenyoleke igake manyekanite buna kebubura ase chiabizi chinene chomo MCA bworogongorigare wadi ya Bukeira abasaba ba Genzi abo kunyabarobere kuchinyaraka bagotwalege ikaramu no MCA bworogongoroiga nigo besokire na kugendera kumurunganira nchire nengo eyo kubekwa na nene gochase ewadi yiga etari gutumeka buya twachire tobe verified for 3 years njomo MCA itobokera tokoreire bakorawa amo na Wycliffe Sibwoga igabasaba igabanyare ko bakwerera enchira enengo yagendere ko bagutumekwa bobe asebono baburirwe amagenderero egati abo Chibara Chinsoko Chisukuru egati amagenderero ande abantu babokeira otwachite buna batayamo twatari tukereria Jumaine on 20th twachikamba ko mukurukiro monto kwa security kurukiro monto mbako mheshimiwa wanyare gocha Bukira obisio moitie tuburanya maswali haya niswali ritangani about our locations of the first financial year in office 2022-2023 how the financial year the expenditure was being done. The second year 2023-2024 nja korete omwaka 2024-2025 nja nyarete gokora nyina bo gwikabuna tokogende mbeo nigo mukyo itubo gotema ko mwikero MCA yiga koiraniria ya onsi otebora matunda asebega basaba igabesoke na kubwatuka oroboturabo ochase abana inchi bande asogotago kigwa igoro ya magenderabo million chabeta located ase bisima nja korete in the last the previous financial year kuna some bowl around here chibowl nchire chino charo kiwe chabona tekere bowl ikisima kia kunyirwe chabikwe pipe chara chirustoga hapo abantu babucha maji yesima toni bisoni ebya akabirekera amajengo a 1.8 million awana ate abangina batota maji lakini jengo ndio lyazoelewa kuonekana kutumika. We have invited him tukamutiacha mapema tukamutomera liruve tukamwakere simi
lakini toiki obisi toikirega yauna abantu tomate chikura taiyo inkuripoti ligetaseni kia wanchete kia gatembe kuroiga asetin seme chigache wadi ya Bokeira yegotoke menye bunga ya North Magrange County ni ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Mwancho moligerera na se ensemo yae omo MCA we wodi yo korwa se wodi yo mane karacho muna omo schedule ombongi na bwate ayarenge ukwana ekero akwegerera na goteba buna abonsi bali bagendete konya kuoga buna tarakora magendero bali bakomurwana agesiasa na boigo negatia abamenyi bali bakomwegerera bose bakomurotota na boigo nigona barabu banyare gusingira buna nsiasa embe nero egendete konekiwa ase ewodi yo. As a miake ya maega, we have had a lot of unrest, impeachment, torches, assembly and the rest. So to have it out totally settled. But what I've committed to abantu bane babukira is that I will deliver. Una to igwana nete ekiagera nere yubongo chikutumia komak egere mo ngirani obisi. Ego igoro e program ye chipara. I'm the next person online. Na inche nimbaro throughout ko confirm nga chipara chi akora with good quality. So there are programs coming to Soko. I'll make sure that they are done in the best way possible. But anene bono na ngo bataina babe patient na baraya baba kurigiye birogo. Let them come in a slow way. Ora imbuli kuri una kuba okogenda no koboko komos abantu baminto bagotegera nene. Budget is an estimate. Ngane chibeso kagere to gochikonyo. Wanyi chibese chinchi goikira kiwange kiwekero mwaka ko gochikoera. Chi project njiro korokanga voided projects nga torigo chigo chiprokio. Igo best the young kwa gocha mubuko gasiane tali korisi bese kuru account. Egasiane oversight implementation next akatibu yakora. Unabono 2022-2023 and part of 2023-2024 ntu abwate chibese chi abeta allocated but egabidi toru sinke to contribute to amangana ali industrial park ali ruta rented. We took some part from the budget. Nero affected some of the programs. To kwera na baona igabuna tu achete 2023-2024 again. We had to get some money on 2025 chioko gore biragita. Igokoro ko gore biragita you have to void something else. So na kie kogera some projects tu abegete lakini njira akoro. Gento na rodrega tali na gose mwishimi wansa jinde tara akoro magendero. Na singe njuna rora bana ba igokoro nanga nto ba etwe. Ojinga nonyine kero ba kukwana mpama etina nchi ba kukwana. E budget yegere ko ba ekoro subunge galia. Omweshimiwa joire kera ko represent ya Bokeira. No ne ombi yako te bana to gocha kanyora chibesa toro siguiente gete. Ali chibesa chira assembly chikogenda ko siguiente immediately. Wana abana baminta bakemba bwa tapali eyo. Nande ka kyoburai ndiga omuntu gachorirwo oburai. Okoriro oburai. Kibwa musinyira atigira abekire nzo muntu murayo mungahirire tigaruri ibaga oyo oyire arara pakenga kiaya koreki ere namagenda onagendete Bokeira chibara njali mwe financial iya yaera eyerobo no igana ere genderete 2025 yazo mpaka 2026 na Otigana nayo mwancho morigereria nigobono omonchoreria aserieta Patrick Lumumba titukoregoro anyarete kubwatoka emepira ye chigosori ocha ase chiskuru unabono eskuru eri ya daraja 2 primary daraja 2 secondary na boigo eskuru ya Getembe ekirobono agendete ko segeta aborokiwa banyare gwesanania ase amangana buna ayo ye chigosori na boigo kopasegeta bagendere gukora omokia chingaki bare ase chiskuru chibichecho ona sembeo So, hakuna mtu anataka kuwa amazing. You either want to be a teacher, a doctor, a nurse. Hello, hello architects. Hello, architects. Naitwa Lumumba. Sema tena Lumumba. I have been the head of public service, mkuu wa serikali wa wafanyikazi Kisii, until 1.5 years ago. So I'm trying to give back to the community. So the other day I was told you don't have enough balls. So I said I just get 2 balls. I'm going around the schools in the constituency just donating balls. My parents were unable to pay my fees. And my mother was brewing
kuna kitu ile askari hawataki kuona. Kuna kitu inaitwa chang'aa na kitu inaitwa busa. That was the income for my family. So at one time she was arrested and she was arrested on her way to Kericho. Don't listen to guys who will tell you, oh, sneak and come. No, raha mzuri iko mbele. Mwanjo murigirena nande koira nasi kaunti ya Nyamira ni gobono abamenyi vechinsemo che ogose bamenyi be wadi ya Nyamaiya bagendrete guchingira obo uwenya ose okoringori gwa kwabosa inse igenya gitari ya Busongo Hospital nabo igo inse iyo burai ebwaye omwana siasa oyomo manyakanete buna omuske Richard Monyanja ni gobono abamenyi vechinsemo che cha Nyamaiya banyare guchingira omoyegoyo nekiro baboligwe banyara gwikerana ase chinyagitari ao ose nonyeche clinic eri ogokorerwa obo oringoria genkyo nabo igo kokura emichando erire ase emibere eyabo ekero ere kendavo. Etano le Richard Monyanja lero ne ritukolia kabere lia free medical camp etobwate Nyamaiya ward asobo konyi korwa senya getari ya Busongo Hospital ritukole igoro ndwegete konyora abantu 147 asa abantu 147 abantu kianda ne ward bare ya Busongo iye koro kie kene abantu bete barwarete lakini bagotara nde bare chinga lero Nyamaiya tole gotere namba 162 so far abantu 15 bamnyoki kunyagetari kiere twanyora na condition chabe chire chimbe mono etwende onyo konya abantu baito togosabanga mambe tukabwate tukoli omwere gesieri muntu ndi bwese Nyamaiya ward onyole tukona lero mambe tubwate oje gesieri no tojo okoreri na ko wamoneite kobe omwerio ndi bwese ugwete bobe na batogotara na twabwate nyagetari eto ya Busongo abatoko batoma ambulance imbabwate yaikera abantu baite ndi banyara ko bwenugo na konyoro bolingo na ko bwenugo ana ndo murwoire ndaje chaiga na igwete na Monyanja nkoretare kambuga okorire gintikyo gokumie kiya nyonye aba nyona ya matenete kumubwato ko bokenka kie goikeria tageto oburai bwaye igo Monyanja gendera igo konya abantu roja abantu muna baijira abantu kumba abaruwarte na ajira anyora abantu abaruwarte to kumi pakanjobe kanazi mina sankoro guteresa hochori bone ni gai Nyamaiya bunandi na kiwacha yana tanje ko gweniwe na gweniwe ana te ngene Busongo lakini nakana tiwe Busongo ani bweto mubere iga gutakira iga gutinse tin ekimo cyane taje cyane ekyabande mbwate ebitoki mbiro abayengo ganerigwa byo register sha 800 600 900 ebina bona atenenera byonsi asenge njome to muntu egaru nyumba te bangete gosengo endari nyegetari nabantu baito okonyora kwabo egokoreze orde kinate veterasma warwali kuenga lasima totenenere keregento nakina nate batigambera kyadinde digotamaende tokobana baba kamaro bakomurwere bo mweri ogoja to make sure abuna anyolera mariogo na endo rwaliwe oirwa mariogo aboneta Mwancho murigire akorwa chinse mutinde na yayo ya Trans Nzoia omoske George Natembeya kirabono anyalite kubeko byara na aba bwatani bekiombe kiri kia ukorwani obokurumigia EACC aiga sensi ya Kenya na boigo akanyara wikiwa bosi bwikigambiro rituko regoro kolende nigo anyalite ko bwato ko asechibesa chire chinyinge kegima na boigo nekirengane yaye erachikurigirwa kirabono akagire kubwatiranirwa no kubura kose ogokuruma chibesa chire goika kerengo kie bilioni yamo enuguta inye 7,900 from Mercy Chelagat, the director of Lima Agro Science Limited and the proprietor of Myra Stores, the beneficial owner of Easterly Wheels Limited, which traded with the county government of Trans Nzoia. Is it true or not true? It's not true. The payment made by county government of Trans Nzoia
to Lima Agro Science Limited, Myra Stores and Easterly Limbs Limited in conflict of your public. That other than pursuing other ulterior motives that are politically actuated. Direction. Political stability for a fact, unless he has evidence as to what he wants to speak about, we will ask him to take the rights of the accused person. Let's not impute ill motive to anybody unless they are willing to take the law in the real case. Is contained in the affidavit filed by the ODPP. That's not surprising, Your Honor, that the affidavit contains it has no tangible evidence that proves to the contrary. If I was to proceed in response to the substantive application, Must give direction on the objection. Whereby if the government raises its own legitimate expectation, if that was the case, then that law must be narrowly, and I mean narrowly tailored. How do we look into the classification of what the state has alleged? Classification, looking at the time to drive, the time taken to drive the accused, the miles involved in that journey, and how the accused was arraigned in court. Lastly, and please let the court make me understand whether the arresting officer is the investigating officer and is the judge, and even if that statute contradicts the Constitution, in which case I believe it does, following the circumstances. I think it should, because I can substitute it. Raises issues that can only be raised on discovery. Mwancho murigiria entunda intangane kigima kurwa omoroberio wa affordable housing use omoroberio bwa gachi bwechinyomba chirigori renze ochagete nigobono murai bwenze ritukorigoro anyarete ko igora chinyomba chiria chintangane kigima echo chanyarete ko gacho ase chinsemo cha mukuru kwa njenga ase county ya Nairobi nigobono anyarete koraria iganga yae yogochokone kibuna bakenya bonsi banyore chinyomba chire chingiye gusema gacho arama ya aisibaranyare komenya anne mono nsemo chire chabere chigotwara abantu bakomenya ase chinyomba chitari chingiye gose bakomenya ase chinyomba bunabone cha masakara echa mabati na abo chiri chimanyekanete buna slums ekero murai bwense anyarete gukora masaba bene nabo igo koraria bene bunabono bari barachiguchaka gosto ase chinyomba echo bono obanyare kwigorerwa kigima amenitendea Emmanuel, amenitendea. Today, we are giving you keys, not just to open a door, not just to open a house, but to open a home, to welcoming you into dignity, into a different life. And that is the commitment I made to the people of Kenya. Na mimi nataka niwaambie, tukisonga mbele, sio nyumba peke yake imepatikana hapa. Hapa tumepatikana ajira. Hapa kumefanyika biashara. Hapa kumefanyika mambo ya viwanda.
viwanda, wengi vijana wamepata nafasi ya kupata pesa. Ni kweli ama si kweli? And today we are opening homes, and it is my utmost pleasure, and as I have said, this is one of the most consequential days in my political career, that today I can hand over keys to citizens of our nation, people who would otherwise have never had a chance at life, that today they have keys not just to open doors, not just to open a house, but to open a home into dignity, into livelihoods that are different, and we are making a difference in the lives of the people of Kenya. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, hapa ni nyumba 1000 za kwanza. Mwezi wa 8, mwezi wa 9 tutakuja kupatiana nyumba zingine 5000. Mara 5 ya nyinyi mlio hapa leo. Tutarudi tena baadaye mwaka mpya tupatiane nyumba zingine 5000. Tuende hivyo mpaka tujaze watu hapa 13,000 manyumba ya wananchi tuwapatie. Mbali na manyumba mlio nazo hapa, muko na soko, muko na mall hapa, muko na street mnaweza kufanya shopping. Hapa tuko na hospitali. Tutajenga level 4 hospitali hapa ya kuwasaidia nyinyi watu wa hapa. Hapa tutakuwa na shule ya chekechea. Hapa tutakuwa na shule ya primary school. Hapa tutakuwa na shule ya JSS. Hapa tutakuwa na shule ya sekondari. Watoto wenu hawataenda kusoma mahali kuna matope tena, mahali hakuna usafi tena, mahali hakuna usalama tena. You will be dignified as the people of Kenya. Ametuwezesha, ametuwezesha, Emmanueli ametupetesha. Mwancho morigereria na abarai kurwase kaunti ya Nairobi bakorawo no mugavana wa kaunti yo muske Johnson Atha Sakaja ni gobono na barabo banyarete koerera kosekorokia omugokobo ase omuroberi yo onyarete ko kosomo oroberi yo genderete gukwagacha chinyumba chirigorirense ase kaunti yo nekero bono balirira yo gochakonekia na bamubwate sirio muske William Ruto erinde banyare ko gendereria ense gosegosukia ense ya Kenya obosio sensemo ya magendero. Rais, tafadhali watu wakichukuliwa kazi hata kama ni askari. Your Excellency, you have been forthright, you have been steadfast, you have had grit. Ungekuwa wale wa kuyumba kwa sababu ya kusikia kelele, hizi nyumba hazingekuwa. That is why today is a truly historic day that we've been able to change and transform the lives of 1,000 people and many more people who are coming up. Asante sana. Sisi kama wabunge wa Nairobi tuna support broad based, na tunakusupport kabisa kama rais wetu, na tunasema 10 bila break. 10 bila break. Wangapo sema 10 bila break? Nasikia wengine wanapenda kuongea huko, wanakutishia maisha, wanasema jio sitakuaje, hiyo one term ni yao. Sisi hatuendi maandamano tena, sisi hatuendi kwa barabara tena, tuko kwa Rais William Samoei Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga. ODM na UDA inafanya kazi pamoja. Unajua kuna kitu nataka kuambia wa Kenya. Saa ile nilisema nina support finance bill kwa sababu niko kwa chama ya housing, ilikuwa kwa sababu nilikuwa kuona mabadiliko kwa informal settlements za Nairobi. Na hizi mabadiliko ni hizi ambao tunaziona hapa saa hii. Kila mama awe na nyumba, kila mama awe na maji, kila mama awe na stima, kila mama awe na security, watoto wawe na playground. Hii vile rais ametenda, rais amefanya kazi ya Mungu. Mimi sijawahi kuona president wa nchi yoyote dunia nzima akichukua microphone na anasema tuombe. Na mimi Mr. Rais, kitu naweza kukuomba ya kwamba iko vijana za zingine wajui vile una apply hizi nyumba. Tafadhali hii kiti kuwe vijana wetu wasiingie kwa crime, wapate nyumba ili wasilipe manyumba. Mambo ingine Mr. Rais,
Rais, tafadhali, watu wakichukuliwa kazi hata kama ni askari, consider vijana wetu saa hii sura yao inaharibika kwa sababu ya kazi. Mwenyezi Mungu tunaomba uwe mwenyeji katika estate hii ili uweze kutupatia amani, uweze kutupatia umoja, mapenzi ya tande katika estate hii. Hawa watu wawe wamoja. Mwancho murigiriria asense moye kionga nongo chako bekirege tone egabo korende ndochunga mbale banyari gusangana inche chinga kichiga cha bono mambie na bono Jacqueline Abonareri agoteba korwa chinsemo cha South B 04 baga agoteba korwa chinsemo cha Nyaisa manga kitutu umasaba na boigo Stella Omare agoteba nigo a represent Kigima na Job Moindi agoteba nga following wakire buya korwa Borangi Kinyambi no murugyo ye Lydia Kerubo oyo Christopher Atandi kiragoteba nga abana bae Sheila Montiangi Moranga Mikae na mamu mabo mongina na tatu mwabo Moranga na mashabiki onsi Agetembe TV bono kubakwane nga naki bwakire na umusori bwege susu agoteba korwa na Kuru City Salams Club agoteba nigagendete kuwocha na chinsemo chinde hoste korwa kuna bono Dominico Irere nera agoteba korwa Bonyakera bomokora nereno are ime yechinsemo no are ime yomurobiro Kevin o kombo agoteba bwakire buya korwa bomwagamo ime yanyageita agoteba pamoja na chinsemo kose na Jeria Kiruba agoteba chinsemo cha Manama Barin Kingdom no are ime yomurobiro mpia mono sana mwancho murigiria korende kironda ntarach kugenda se omutimo kumoke nikongo kwenyure ngagendera gotonyora ase chinsemo cha Facebook buna Getembe TV chinsemo cha YouTube Getembe TV ikira wasaire abo Facebook nyara kugenda comment section nyara kubika riuko ryao aroro nabo igokoswa YouTube nabo kunyara kulika riuko ryao nabo sanga nentwe asenchira ere ya bene kigima kero to chukoirana torera nenere mienda sam hilindo tunyare kumurikira ayo agenderete anamono ase chigazeti cheri tukorera ase ongo kubolia kenda utigara ime yomurobero wetwani ya Getembe. Eduka ya bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.